Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast ndabaramukije nanone ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku biganiro bikomeje gusabwa na benshi bari basanzwe batera inkunga Ukraine, aho ubu ngubu perezida wa Ukraine Zelensky urugendo avuyemo muri Amerika, yaba bari kuvugana nabo basanzwe bamutera inkunga, ari kuri pressure yuko agomba kwemera ibiganiro kuko ibintu bikomeje kuba bibi ku ruhande rwiwe. So ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, ariko turanagaruka no ku kiganiro cya Vladimir Putin yagiranye n'abanyamakuru n'abaturage, aho yatanze ikiganiro abaturage hirya no hino mu Burusiya bakabasha guhamagara. Turaza kubigarukaho ibyo yagiye atangaza, yaba intego z'abarusiya muri iyi ntambara ya Ukraine atangaza ko zigomba kugerwaho, zose turazigarukaho muri iyi podcast. Muri podcast rero nkuko mubizi tuba turi kumwe na KDB rero batugirira ibinyobwa byiza cyane, nabarangira bagira ibinyobwa byiza cyane, aho badufitiye ama whisky meza cyane, bakagira vodka nziza cyane, bakagira dry gin nziza cyane, bafite kandi wine ziri mu macupa y'amaritiro 3 aho zigura amafaranga makeya. Bafite red wine, bafite white wine. Ahangaha rero ukaba ushobora kurangura ibinyobwa bya KDB kugira ngo wunguke amafaranga kuko bigura make cyane. Ni 0788505088 tukava ku buyoga bw'amafuti tugahesha agaciro amafaranga yacu. Yes, rero twarabibonye Volodymyr Zelensky umaze iminsi mu ruzinduko ahangaha muri Amerika, nkuko twari twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, aho yaragiye kwinginga abarepublike kugira ngo bemere ingengo y'imari Joe Biden yari yasabye yo gufasha Ukraine mu bibazo irimo, haba ku ntambara haba no mu bindi. Ibyo rero Zelensky yavuye muri Ukraine nkuko twari twabivuze, abizi ko abarepublike batoye ko batazigera bemera ko hari andi mafaranga ahabwa Ukraine. Yemeza kwigiraho kugira ngo abonane nabo imbona nkubone. Yagiyeyo rero abonana nabo imbona nkubone, bamuhakanira imbona nkubone. Ibyo rero bikaba byaratumye benshi bibaza ibiganiro byagiye bibanga muri Amerika. Zelensky ese nyuma yo kumwangira niyihe nama yagiriwe, kubera ko abanya-Ukraine tumaze kubona ko hari inama nyinshi bagirwa, murabizi twarabiganira, inama bagiriwe mbere yo gutangira contre-offensive yabo ntibayikurikize, ibintu bikagenda nabi uko byagenze. Muri uru rugendo rwa Volodymyr Zelensky ni kumwangira inkunga, bamwereka ko Uburusiya bugiye kumumira, niko nabivuga. Inama ya mbere barimo kumugira ni ukwemera akajya mu biganiro, noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigafata uruhande rwa Ukraine ku buryo Ukraine isigarana ibice binini kandi umutekano wayo ukaba wizewe. Ibyo biravuga iki? Biravuga ko abanyamerika bashobora gushyiraho conditions zo kwinjira mu biganiro, bagasaba abarusiya kuguma aho bari, bagasaba abarusiya ibintu runaka. Ibyo nibyo abanyamerika barimo kubwira abanya-Ukraine. Nkuko rero twabibonye abanya-Ukraine bagirwa inama, cyane ndavuga Zelensky, bagirwa inama ntibazikurikize. Iyi nama nge numva ari inama ya nyayo, kubera ko baravuga ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma. Buriya Zelensky yemeye guhagararirwa n'abanyamerika bakamubera garanti mu biganiro, ashobora gukuramo ikintu gifatika, wenda akaba yaramura Odessa, akaba yaramura Kharkiv zikaguma kuri Ukraine. Ariko ngewe mbona ko ari ibintu bizagorana ko ibi bice biguma kuri Ukraine. Twarabiganiriye mu biganiro byatambutse, mwajyamo mukabireba mushaka kubyumva. Gusa icyo nashaka kuvuga nuko abanyamerika guhagarika inkunga yabo bisobanuye ikintu kinini, kinababwira uburyo abanyaburayi nta kintu bamaze muri intambara ya Ukraine mu by'ukuri. Niba badashobora gukavaringa gap abanyamerika basize mu gihe cy'amezi angahe, bakaba batabasha kuba babyumvikanaho ngo batange amafaranga, ni ikintu cyerekana ko abanyaburayi hatari Amerika nta burayi buhari. Murabyumva namwe uburyo abanyaburayi batakaje ubwigenge bwabo, niko nge nabivuga, kubera ko ntibashobora kwifatira ibyemezo kandi nta n'ubushobozi bwo kwifata kuko bemerewe gukorerwa byose n'abanyamerika. Twarabibonye inganda zabo ntabwo zicura intwaro nyinshi cyane,
kubera ko bizeye ko intambara yose bagira barwanirwa n'abanyamerika kubera ko bari muri NATO. Buriya NATO nibyo Trump yavugaga ati twe tugomba kuva muri NATO, nuko NATO Amerika ishyiramo amafaranga menshi cyane, abandi bakaza bazana utuntu dutoya turi aho ngaho. Rero ni ibintu abanyamerika barimo gushyira umupira mu kibuga cy'abanyaburayi, bakababwira ati abanyaburayi namwe nimugerageze muri iki gihe gito twe tukiri mu bibazo by'imbere muri Amerika, inkunga yacu ihagaze muri uburyo mwazamura inkunga ya Ukraine igakomeza ikabaho. Ibyo rero bikomeje kuba ikibazo kubera ko ahangaha muri Union Européenne hari budget barimo gutora, barimo kuganiraho bagomba gutorera yo gufasha Ukraine. Iyo budget igizwe n'ibice bibiri, harimo igice cy'inguzanyo hakabamo n'igice cy'inkunga. Inguzanyo rero kibaza ati Ukraine izubura umutwe ryari ku buryo izatangira kwishyura aya mamiliyari barimo kubaguriza. Gusa unarebye mu mubare, niba tuvuge ngo Amerika budget barimo kuvuga bagombaga gutorera muri Kongere y'Abanyamerika yahagaze ni budget ya miliyari 60, mu gihe abanyaburayi barimo kuvuga muri budget ya miliyoni 18, miliyoni 11. Ni ibintu umva ko birimo itandukanyirizo rikomeye. Rero hano mu bumwe bw'Uburayi akaba harimo ikibazo. Ubumwe bw'Uburayi nabwo ntibubyumva kimwe. Harimo ibihugu byinshi bimaze kurambirwa iyi ntambara yo muri Ukraine. Ahangaha tubonamo Viktor Orban, uyu nguyu uyobora Hongria, tukabonamo Czechoslovakia. Ibi ni ibihugu byiteguye kuba byahagarika iyi budget abanyaburayi bashaka gutorera kugira ngo izahabwe Ukraine. Viktor Orban akaba avuga ko atazayitora mu gihe nawe bataramuha amamiliyari n'amamiliyari ari gusaba. Narababwiye ati iyi conflict abayobozi b'ibihugu bari smart, bazi kureba inyungu z'ibihugu byabo, barimo kuyikuramo inyungu z'ibihugu byabo. Twarabibonye Erdogan uburyo yahisaba umwami iki kibazo cyo muri Ukraine kigitangira kugeza ubu ngubu, ubona ko Erdogan ni umuntu ukomeye cyane mu bigaragara, kandi imbaraga zibonye nyuma y'iyi ntambara ya Ukraine, kuko nibwo yavugaga ati kugira ngo ntore ko ibi bihugu byinjira muri NATO mugomba kunkorera ibi, kugira ngo ntore ibi mugomba kunkorera ibi, byose bakabimukorera. Bikagira naho n'Abarusiya bamuha rugari rwo kurasa abakiride bo muri Syria, murabizi. Ibyo rero n'uyu Viktor Orban nawe aravuga ati nimutampa amamiliyari nabasabye, amamiliyari mugomba guha Hongria, cyane cyane mu bijyanye ngo no kubaka gukora umutekano w'imipaka, kuko abinjira n'abasohoka bakomeje kwinjirirwa n'abantu benshi batagira ibyangombwa. Ibyo rero Viktor Orban akavuga ko atazigera reka abanyaburayi batanga iyo nkunga. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye cyane n'ibyo twabonaga intambara igitangira cyangwa se mu mwaka umwe ushize. Ni ibintu bitandukanye. Ikindi kandi nashaka kugarukaho ni kubeshya kwa Zelensky hano muri Amerika. Aho avuye muri uru rugendo yagiye agira ibiganiro, ariko agakora ibiganiro byuzuye ibinyoma gusa, kuko nko muri interview yakoze nabonye yaciye ahantu henshi, yavuze ukuntu muri uyu mwaka intwaro bamuhaye zagize akamaro gakomeye cyane, kubera ko Abarusiya batigeze bafata ubutaka runaka, ariko wari uri muri contre-offensive ninde? Icyo tukiveho. Muri uyu mwaka ndagira ngo mbibutse ibice byinshi Abarusiya bafashe. Muri uyu mwaka bafashe Soledar, muri uyu mwaka bafashe Bakhmut, muri uyu mwaka bigaruriye uduce twinshi, aho bagiye no kongeraho Avdiivka, bakongeraho na Kupiansk, biri mu marembera muri ubu tuvugana. So rero wavuga ko Zelensky akomeje kuvuga ibinyoma, agaragaza ko hari icyo yakoze kugira ngo bamwongerera ibindi. Yagaragaze ko ibyo bamuhaye bitapfuye ubusa, hari icyo byakoze, byahagaritse Abarusiya, bamwongerera ibindi. Ahangaha rero mbona ko ni ikosa Zelensky arimo gukora, kubera ko njye numva ko Zelensky afite uburenganzira nk'umuntu winjijwe mu ntambara mu by'ukuri, kuko niba mubyibuka intambara igitangira Zelensky yari yemeye kujya mu biganiro. Abamushubije mu ntambara rero, Zelensky uyu munsi afite uburenganzira n'uburengamuhanda, kwa kundi bajya bavuga hakurya ati uburengamuhanda, afite uburengamuhanda bwo kuvuga ati bwo kujya imbere ya Kongere y'Abanyamerika akababwiza ukuri, akababwira ati ibintu mwampaye ni fake, ibintu mwampaye ni bikeya, ibintu mwampaye ntimwabiha umuntu ngo mumutume gutobora imirongo y'Abarusiya maze umwaka wose yubakwa. Akabereka uburyo
ibyo bamuhaye nabo ubwabo batabikoresha hari intambara bagiyemo. Niryo jambo njye numva Zelensky yakagombye kuvuga rikamugira umuntu byibura niba ari indwanyi, bikamugira noneho umuntu w'indwanyi wa nyawe, kubera ko niba bamugambaniye ntabwo akomeza kubahishira, arahita bivuga twatsinzwe urugamba kubera iki, abadusubije mu ntambara, badushyije mu ntambara baradutereranye. Ariko umuntu ari kukubwira ati twaguhaye ibintu byose ntacyo wabimarishije. Ibihe bamuhaye. Tuvugire Zelensky nk'umuntu w'indwanyi washakaga ibikoresho kugira ngo arwanye Abarusiya. Abanyamerika mugize amahirwe mubonye umuntu ushaka kujya gutana mu mitwe n'Abarusiya. Ibintu mwamuhaye mubona ari ibintu byamufasha kuba hari ikintu yarenga umutaru. Nge numva rero abanya-Ukraine uyu munsi bagombye gutangira icyo kintu, ariko nanone ni ikintu kitoroshye kuba wakishoramo, kubera ko nkuko mubizi abanyamerika bagira ibintu byabo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose n'ubundi ubwoba abanyamerika bari bafite, ni ukuvuga ngo nidutangira gutsindwa intambara dutangiye kubivamo, uyu Zelensky amagambo ye ntabwo tuzayakira. Ari naho hatangiye kuvugwa ibyuko system irimo gutera inkunga Ukraine ishobora kugira gutya bakikiza Zelensky, bamwica bagira gute ariko bakamwikiza kugira ngo ibindi bintu bikorwe, niba ari imishyikirano, niba ari iki, babikore nta nduru. Ibyo byaravuzwe cyane rero. Hari n'umudepite w'Umurusiya uherutse kuvuga yuko abanyamerika bashobora kuba bari gutegura umugambi wo kwica Zelensky, noneho bakabyitirira Abarusiya kugira ngo babone ukuntu basohoka muri iki kibazo cyo muri Ukraine. Murabizi bo barashaka ko amatora abaho kugira ngo hajyeho undi muntu akurikize politike nshyashya y'aba banyamerika. Ibyo rero ni ibintu tuzakomeza gukurikira. Gusa couple ya Biden na Zelensky ubona ko ari abantu bari muri gahunda imwe, kubera ko Zelensky ntako Biden atamugiriye n'ubu ngubu urebye ukuntu ari kwinginga aba Republicani, ndetse agashyiraho na twa menace two kubakanga babwira ati Putin nafata Ukraine azahita atera Polonye, twisange tutwohereje y'abasirikari bacu, abana bacu bajye gupfira mu ntambara y'Abarusiya. Ati impamvu nyamukuru yo gufasha Zelensky ni ukumufasha agatangira Abarusiya. Izo menace zose ari gukora urabona ko arimo kugerageza kugira ngo Zelensky agire icyo abona, cyangwa se diru yabo tumaze iminsi tuvuga ikomeze izamuke. Murabibona amakesi ya Hunter Biden akomeje kuzamukamo inyuma. Navuga ko Hunter Biden akomeje kuba ikibazo cyane kuri Biden mu nzira ziwe za politike. Hunter Biden akomeje kumubera ikibazo. Ibyo rero tuzakomeza tubikurikirane, turebe ubugambanyi bw'abanyaburayi kuri Ukraine cyangwa se kuri Zelensky. Tuzakomeza tubiganira. Gusa ikindi twakomerezaho ni ibiganiro Vladimir Putin yagiranye n'abaturage biwe ndetse n'abanyamakuru baturutse hirya no hino, n'Abafaransa murabizi bari barimo abaturage bo mu Burusiya mu gihugu hose bari barimo guhamagara. Ikintu rero nyamukuru Vladimir Putin yabajijwe ku ntego Uburusiya bufite muri iyi ntambara yo muri Ukraine. Vladimir Putin abasubiza ko intego z'Abarusiya zitigeze zihinduka kandi ko bazazigeraho. Arazivuga, ni ingingo 3 nyamukuru yavuze. Hari denazification, ni ukuvuga gukura abanazi bose ahangaha muri Ukraine. Hakabaho neutralisation, Ukraine igomba kuba igihugu kiri netre. Ubwo byo ngibyo biza bikurikira ingingo nari gushyiraho ku ya kabiri aricyo bita demilitarization. Ni ukuvuga ngo ku Ukraine bakayambura intwaro zose zikomeye zishobora kurasa mu Burusiya, noneho kikaba igihugu kiri netre kidafite aho kibogamiye haba muri NATO haba no mu Burusiya. Ibyo nibyo Vladimir Putin ashaka, akaba avuga ko rero ibi ngibi bigomba kugerwaho. Ibi ngibi rero kugerwaho bivuga iki? Kugerwaho bivuga ko intambara y'Abarusiya irakomeje kandi ugiye kureba ukareba icyo bivuga ku denazification cyangwa se demilitarization. Ibi byose ubona ko bigambiriye no guhindura n'ubutegetsi muri Ukraine, nubwo batabivuga mu magambo ariko nabyo birimo.
ni ukuvuga ngo abarusiya bagize gutya bagafata Ukraine ni uguhindura ubutegetsi ari bagashyiraho ubutegetsi buri gukora nk'uko babyifuza. Ibi rero izi ngingo nyamukuru nizo Vladimir Putin yagarutseho avuga ko bagomba kuzigeraho byanze bikunze. Umunyamakuru wa RCI arashyanuka nawe aramubaza ati se mwiteguye kuba mwakongera kuvugana n'Ubufaransa? Vladimir Putin arababwira ati twebwe nta muntu twafungiye amarembo. Nta muntu twafungiye amarembo. Macron niwe Macron Sebastien niwe wahisemo guhagarika communication, ntabwo ari twebwe. Igihe cyose rero azumva hari inyungu runaka dushobora gukorana natwe tukayibonamo inyungu, twebwe turi tayari gukorana na buri wese. Ntabwo ari twe twafunze imiryango y'abantu, nibo bafunze imiryango. Igihe cyose bazagaruka bazaza, ariko igihe cyose batabishaka natwe turi busy mu bindi. Kandi koko mubona ko Vladimir Putin ari busy mu bindi bintu, yibereye mu masoko yo muri Aziya, arimo kugenda hirya no hino. Mbese bibona ko Vladimir Putin wo mu mwaka umwe ushize na Vladimir Putin uhari uyu munsi baratandukanye kubera ko Vladimir Putin wo mu mwaka ushize wabonaga Ukraine iri hejuru, Zelensky aragaragara nk'intwari, igisirikare cy'Uburusiya kiragaragara nkaho ari igisirikare cya fake, contre-offensive ingirwa contre-offensive z'abanya-Ukraine zagiye zibaho, byagiye bituma Vladimir Putin asa naho ari umuntu wacitse intege muri make. Ariko kuva uyu mwaka uvuyemo bamaze kwigarura Bakhmut, ibintu bigenda bihinduka, nibwo twabonye ijambo Vladimir Putin yavugaga avuga ati twebwe dufite igihe cyose imbere yacu, iyi ntabwo ari kuruse ni marato. Anongeraho ko ibyo bari gutanga muri Ukraine bitazahoraho, ko bitazanatinda gukama. Ibyo nibyo turi kubona uyu munsi, ari nabwo tuvuga tuti imibare yande ikora neza. Urumva ko imibare ya Putin iri hejuru cyane, kuko ubu ngubu ikigaragara n'isi yose ikigaragara nuko Ukraine irimo gutsindwa intambara. Ahangaha muri Kupiansk rero muri Avdiivka hakomeje gufatirwa abasirikari benshi ba Ukraine. Navuga ko n'abasigayemo hagati bamaze kugotwa. Ubu ngubu bavuga ko Avdiivka akagigi cyangwa se aka gace kari karinzwe cyane, kuko nibwo bwa mbere abarusiya bagafata. Ni intambara mvuga ko nayo izaba iha abarusiya amanota menshi, kandi izabaha inzira zo gukomeza bagana muri Kherson nk'uko tujya tubivuga. Ibyo rero byose nibyo navuga muri iki kiganiro. Gusa Zelensky tumugiriye inama nubwo sinzi nicyo gihe cyo kuba yasaba ibi bihugu bimushyigikira, noneho bimushyigikire mu ntambara ya nyuma isigaye. Intambara ya nyuma isigaye ni iyihe? Ni intambara yo kureba uburyo ibintu byahagararira aho bigeze, abarusiya bakagumana biriya bice byose bafite, Ukraine nayo ikagumana ibyo ifite, ikaguma ifite access ku nyanja y'umukara. Igihe cyose Ukraine izatindiganya izabura byinshi cyane, kubera ko abarusiya nibagira urebye abasirikari Vladimir Putin yavuze ko amaze no kwiyongeramo 400,000 mu gisirikare cy'Uburusiya. Murumva namwe icyo bivuze. Ubona ko Odessa ishobora kuba target mu gihe cya vuba. Ibi rero iyi hangover y'abanyaburayi irakomeza kugaragara no mu bitangazamakuru byabo, noneho byatangiye kwemera intsinzwi, bitangiye kugenda bishinja Ukraine amakosa runaka. Uyu munsi bari kwishinja ruswa, ejo barayishinja ibindi, kugira ngo batangire bishyire ahantu heza mbere yuko iyi ntambara yarangira. Ubu ngubu ikintu kiriho, niba muri gukurikira za BBC, mukurikira za France 24 na hehe, ikintu kiriho bari muri sorti y'ikibazo, uburyo bazakivamo badasebye. Ariko nyine navuga ko bamaze guseba, kuko igihe cyose intambara izarangira abarusiya bafite biriya bice, abarusiya bazabatsinze. Igihe cyose intambara izarangira Ukraine idabashije kwinjira muri NATO, igice gisigaye ni intsinzi y'abarusiya. Ibyo rero ni ibintu bisa n'ibyabaye igihe cya Gorbachev, ubwo yari ahanganye n'abanyamerika, yashyize misile ziwe muri Cuba. Murabizi imishyikirano yabayeho, abarusiya bemeye, abasoviyeti bemeye gukura izi misile muri Cuba,
ariko bivugwa gutyo gusa ku buryo ni Khrushchev, ku buryo Khrushchev ibi bintu byatumye anava no ku butegetsi mu Burusiya kubera ko we yumvikanye n'abanyamerika. Abanyamerika bamusaba ko we yemera gutakaza isura cyangwa se kuhasebera kubera ko intsinzi y'abasoviyeti muri iki kibazo nubwo ari Khrushchev wagisohotsemo nk'umunyentsinzi, byagaragaye na propaganda y'ibinyamakuru icyo gihe nk'aho abanyamerika aribo basohotse muri icyo kibazo ari abanyentsinzi, ariko Khrushchev yari amaze kugira yuko Amerika itazongera gutera Cuba, yari abonye yuko Amerika ikura intwaro zayo nayo yari imaze gushyira muri Taki bakazivanaho nabo bakazicyura. Urumva yari intsinzi ya Khrushchev, ariko ibinyamakuru n'ibiki n'itangazamakuru n'uburyo bakozemo iyi mishyikirano yabo byarangiye ubona ko abanyamerika ari nkaho aribo batsinze, ariko mu by'ukuri sibo bari batsinze. So iyi ni Waka Waka podcast, nagira ngo tuganire kuri ibi bintu ubundi dukomeze dukurikirane uko bigenda, turebe ikizasigara cya Ukraine ni iki, kizasigara cyitwa Ukraine ni ikihe, amadeni ya Ukraine azishyurwa gute, Ukraine izubura umutwe ryari, kizasigara kizubura umutwe ryari. Amahoro kuri mwese rero.